Ni inkuru zigezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga yatangaje ikihishe inyuma y'imikoranire mishya iri hagati y'umutwe w'iterabwoba ADF na leta ya Kongo. Nanone ku rundi ruhande, perezida wa Angola Jean Lourenco yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo mu gihe cya vuba perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahure na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gumana natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukanda subscribe kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tubane muri update zitandukanye tubagezaho nguhaye ikaze. Ihuriro ry'umutwe wa politike na gisirikare rya Alliance Forever Congo AFC riratunga urutoki umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa ADF uhanganye n'igihugu cya Uganda. Binyuze mu itangazo, iri huriro rya AFC ryatangarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, aho ryareze igisirikare cya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba bakorana kugira uruhare mu kwangiza umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rya AFC ryasohotse kuwa kane tariki ya 27 Kamena rishimangiwe n'umukono w'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga, ryashingiye kuri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri 2018 yagaragaje ko ingabo z'iki gihugu zagurishije ADF imbunda, n'indi yo muri 2016 yagaragaje ko abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahawe uburenganzira bwo kwisanzura ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Colonel Nanga binyujije muri iri tangazo yavuze ko bitewe n'imiyoborere mibi y'igihugu cya Kongo, umutwe wa Codeco wigaruriye intara ya Ituri y'Amajyaruguru, aho yica ikanatera abaturage ubwoba ikanabanyaga ubutaka bwabo. Yakomeje kandi amenyesha perezida w'akanama k'umutekano ka Loni ko hashize igihe gito igisirikare cya Kongo gitangiye gufatanya n'umutwe wa ADF kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Nk'uko bishimangirwa n'impuguke za Loni zikurikiranira hafi iby'umutekano wa RDC, zemeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorana n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR mu kurwanya M23. Ibi bikaba byateye Colonel Nanga kwemeza ko ADF nayo yatangiye gukorana na FARDC. Akaba yemeje ko kwihuza kwa FDLR, ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo bizakomeza gutera umutekano mu buke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ku rundi ruhande, perezida Lourenco mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 kuva kuwa gatatu tariki ya 26 Kamena 2024 muri Cote d'Ivoire yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo Kagame na Tshisekedi bahurire mu biganiro vubaha. Ni mu gihe muri Werurwe uyu mwaka byari byitezwe ko perezida Kagame na Tshisekedi bari buhure bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na RDC. Nyuma y'uruzinduko bombi bagiriye i Rwanda muri Angola hagati ya Gashyantare na Werurwe. N'inzinduko abakuru b'ibihugu byombi bahuriyemo ndetse bagirana ibiganiro na perezida Lourenco wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya politike biri hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu gihe perezida Kagame na Tshisekedi bari bariyemeje guhura kuri ubu amezi 3 arihiritse, umuhuro wari uteganyijwe utarabayeho ku mpamvu bikekwa ko ishingiye ku kuba RDC yarashizeho amabwiriza yuko kugira ngo ibiganiro bibeho M23 igomba guhagarika imirwano ndetse ikanava mu bice byose by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru igenzura. Kinshasa kandi bice mu muvugizi wa guverinoma yayo Patrick Muyaya mu minsi ishize yatangaje ko yashize imbere gukemura ikibazo cy'umutwe M23 mu nzira y'intambara kuko diplomasi ntacyo yigeze igeraho. Perezida wa Angola yagize ati, uyu munsi turimo kuganira ku rwego rw'abaminisitiri ndetse hari amahirwe yuko mu gihe cya vuba tuzabasha guhuriza hamwe ba perezida bombi Tshisekedi na Kagame kugira ngo baganire imbonankubone kuri iki kibazo hagamijwe kugera ku mahoro muri ibi bihugu byombi bibiri, u Rwanda na Kongo. Komeza agaragaza ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo utagira ingaruka kuri iki gihugu gusa, ahubwo unazigira mu karere kose k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Lourenco kandi yongeye gushimangira ko ingufu za gisirikare nta musaruro zishobora gutanga, agaragaza ko umusaruro ushobora kuva ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu bikaba bitaramenyekana niba kuri iyi nshuro perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazemera guhura. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro kugirana na France 24 yavuze ko yiteguye guhura na Tshisekedi amaso ku maso kuko nta na rimwe we yigeze abyanga. Nanone kandi ku rundi ruhande
Minisitiri w'intebe wa DRC yateguje u Rwanda intambara. Mu magambo ya Judith Suminwa yuzuye uburakari bwinshi yagize ati abaduteye tuzabakurikirana iwabo. Ni amagambo yashimangiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande abanyakenya bari mu myigaragambyo basabye Perezida William Ruto kwegura nyuma y'amasaha make uyu mugabo William Ruto yemeye gucubya imvururu zari zimaze icyumweru mu gihugu. Bemeje ko bahaye Ruto amasaha atarenze 48 yo kuba yamaze kwegura kuko ubu batamufata nk'umuperezida wabo. Bana natwe dusesengura inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, kandi subscribe no kuri buto mutukukore no kunzogera tubane muri update zitandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Suminwa Judith yatangaje ko abateye igihugu cye bazabakurikirana kugera iwabo, ashimangira umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Suminwa yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Kamena ubwo yari Goma mu ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntambara imaze imyaka 2 n'amezi 6 iberamo intambara ikomeje gusakiranya ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo n'umutwa M23. Kinshasa ivuga kufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Suminwa yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye yahuriyemo nazo mu nama Goma ku ruzinduko rwe rwa mbere. Minisitiri w'intebe yahisemo kuruhera mu gace k'igihugu karimo intambara kuko ari ikibazo guverinoma ye ishyize imbere mu gushakira umuti. Igihe avugaga kuri iyo ntambara yunzemo ko abateye igihugu cye bazabakurikirana bakabageza mu gihugu cyabo. Yagize ati ntabwo tuzabareka, tuzakomereza iwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo tuzabareka. Uyu mugore ntiyigeze avuga mu mazina abo RDC iteganya gukurikirana mu gihugu cyabo. Icyakora Minisitiri w'itangazamakuru wa RDC akanaba umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yagaragaje ko ibyo Suminwa avuga bisubiza amagambo ya Paul Kagame. Ni mu gihe Perezida wa Kongo Tshisekedi amaze igihe yarateguje mugenzi we Perezida w'u Rwanda akamubwira ko azatera u Rwanda hanyuma akamuhirika ku butegetsi. Perezida Paul Kagame cyakora nawe mu kiganiro kugirana na televiziyo ya France 24 asubiza ku bikangisho bya Tshisekedi yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kurwana na RDC mu gihe byaba bibaye ngombwa kuko nawe rufitiye ubwoba. Iyi mirwano imaze igihe muri Kongo yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi magana bava mu byabo bagahunga berekeza mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, aho benshi baba mu nkambi z'impunzi. Mu ruzinduko rwa Judith Suminwa yijeje abaturage ko guverinoma ayoboye izakora ibishoboka byose ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu ntara yose ya Kivu ya ruguru kugira ngo abo baturage bose bahunze basubire mu byabo. Muri Kenya bigaragambye kuri ubu baravuga ko batagifata Ruto nka perezida wabo. Itangazo ryasohowe n'ababahagarariye rivuga ko twebwe abaturage ba Repubulika ya Kenya dutangaje ko tutagifata William Ruto nka perezida wa Kenya. Turamuhamagarira guhita yegura hanyuma ibiro bye akabishikiriza abaturage ba Kenya. Igihe cy'ubutegetsi cyaranzwe na ruswa, imicungire mibi ndetse no kunanirwa gukemura ibibazo byerekeye ibyibanze igihugu cyacu gikeneye. Bunzemo bati turabona nta bushobozi bwo kuyobora afite, bityo turamusaba guhita yegura. Ubutegetsi bwa Perezida Ruto bwaranzwe n'amahano menshi, imiyoborere idatanga umusaruro ndetse no kwirengagiza amahame y'imiyoborere. Ku butegetsi bwe Kenya yagize ihungabanya ry'ubukungu, ruswa iriyongera ndetse bunatakarizwa icyizere n'abaturage. Perezida Ruto yasabwe kwegura nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru muri Kenya habaye imyigaragambyo ikomeye bw'abigaragambya bateye ingoro nshingamategeko bwa mbere mu mateka ya Kenya, batwika igice cyayo ndetse banasenyaguza ahasanzwe hakorera Sena. Bigaragambya bamaganaga umushinga w'itegeko rigamije kongera imisoro waherukaga kwemezwa n'abadepite bo mu nteko nshingamategeko ya Kenya. Ni umushinga bagaragazaga ko uzatuma ikiguzi cy'imibereho kiyongera, bityo abigaragambya bakagaragaza ko ari umutwaro kuri bo. Nanone ku rundi ruhande
Ikanyabayonga urugamba rwambikanye. M23 ikaba yamaze kwemeza ko ibirindiro byayo bitandukanye byaterewe icyarimwe. Ni imirwano ikaze cyane hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'imitwe itwaje intwari itandukanye bafatanya. Ikaba ari imirwano yongeye kubura mu gace ka Kanyabayonga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 27 Kamena 2024. Ni mu gihe kandi intare za Sarambwe zikomeje kuvugisha amahanga yose kuko i New York muri Amerika akanama k'umuryango ku isi kize ku kibazo cya Kanyabayonga na M23. Ni inkuru zigezweho kandi zikomeye tugiye gusesengurira hamwe. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto w'umutuku ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Ikanyabanyonga hakomeje imirwano bivuga ko iri kubera hagati ya teritwari ya Rubero na Rucuru ahagana ku kiraro cyo ku mugezi wa Rahuru ahitwa Rayila iruhande rwa Kimaka. Ikinyamakuru Kivu Morning Post kivuga ko inyeshyamba za M23 zashakaga kwerekeza ahitwa Miriki ariko zikitambikwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'intare za Sarambwe zivuga ko zagabwaho ibitero bitandukanye n'ihuriro za guverinoma ya Kinshasa Ikanyabayonga. Bikaba byashimangiwe n'umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma abinyujije kuri Twitter yagize ati ihuriro rya guverinoma ryatereye icyarimwe ibirindiro byacu kuri X ya Kanyabayonga basanga nk'intare turi maso kandi turirwanaho turinde n'abaturage mu buryo bwa kinyamwuga. Naho akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kangaragaje ko gahangayikishijwe cyane n'igitero cyagabwe n'umutwe wa M23 muri Kanyabayonga. Aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kagaragaje ko gahangayikishijwe cyane n'igitero cyagabwe n'umutwe wa 23 mu matariki yo kuwa 23 Werurwe 2024. Icyo gitero kikaba cyari kigamije gufata Kanyabayonga. Iki gitero kikaba cyarateye ubuhunzi bw'abana 350 mu cyumweru gishize kandi kigahagarika ibikorwa by'ubutabazi na serivisi zo mu bitaro. Perezida w'akanama gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa Kamena akaba n'uhagarariye Repubulika ya Korea yamaganye mu buryo bukomeye ibitero biherutse kugabwa na M23 ndetse n'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa ADF harimo n'igitero cyagabwe ku nkambi y'abavanywe mu byabo imugunga ku itariki ya 3 Gicurasi 2024. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagize ati iri hohoterwa ryateye ingaruka abasivile benshi ndetse n'ingabo z'amahoro zari ziri mu butumwa bwa MONUSCO zarahakomerekeye. Abagize akanama Karoni bihanganishije byimaze y'imiryango y'abahohotewe kandi yifuriza abakomeretse gukira vuba, kandi bakomeje bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ingaruka z'ibi bitero kuko byahungabanyije umutekano wa Kongo Kinshasa n'akarere muri rusange. Inama njyanama yakomeje kwamagana igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akanama Karoni kandi kashimangiye ko ari ngombwa kurengera abasivile n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro, kanashimangira ko gashigikiye MONUSCO n'ibihugu bitanga ingabo kugira ngo bakomeze ibikorwa bikomeye byo kurenganura abaturage no gutanga ubutabazi. Abagize inama njyanama bashimangiye kandi ko akamaro ko kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu yemerera abantu gutabara mu buryo bwuzuye kandi nta nkomyi. Ironi ikaba yasabye impande zose kongera gusubira mu biganiro bigamije kurangiza amakimbirane kugira ngo amahoro aboneke, kandi bavuga ko bishimira cyane ubwunzi bwa perezida wa Angola Jean Lourenço. Hamaganwe imitwe yose yitwaje intwaro muri Kongo Kinshasa harimo M23, ADF n'ingabo z'umutwe wa FDLR na Wazalendo basaba ko hahagarikwa inkunga z'amahanga ziterwa iyo mitwe. Ku rundi ruhande kandi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyigaragambyo ikomeje guca ibintu nyuma y'urupfu rw'umwami w'ababembe muri Fizi. Bikaba byatumye umuhanda uhuza teritwari ya Uvira na Fizi uba ufunzwe kugeza